aduntu alangi chorta dopsi alangi pansitame kardia kuhopen kide konje pansi chungulo alangi stayung lo so kitunje pan so kitunje pansi chungulo na pelabang solong si alangi long kiwang tuman alangi grup tuman along so kitunje pansi chungulo Karador Baptist Church dia tha menabang kita sinna umum Korong Singhan se pastor Karador Baptist Church alang itum amuduli hinte patini agowan kita dintin hante adun tu se alang lelong nang iduna grustuan manungso kitul dia pansi chuneri lo Kalau bicara ajibli kalau masuk kalau lo anak hidupnya kalau itu apa cing kerja tu kan mesej angkunan dom kan atau sipini amun dengle lo tapi bangso hawar itu kan cing menjok bangso amun duli kan ada bangso arom kan jok si na dulai kami munduli tu antami munduli kan ce dulu mata kini munduli kami cilong dulu pasti tema anam keza lapen anam ke kroiter bom alang di ke celarle alang di akan hon ke kai kita break on take bini dater batis monduli lingkan paro ke chok labang sa centennial jubilee kita monte anam lingkan paro za akeza ahir jume keso bolia porhot mikri meglang hot kapre sab bang sita ke kroyama karzap thik ke dopen pini labang so her dume ku kechematha dam labang so her dume kechematha dam ten anama phana ke ro karjo pini labang so jubli ke paddo ponong posi anama phan akero pipar piklo lapen adun thobang ke daiter betis mondele hisar pusara purun pen ke zatun ke kroyana kitir ke bakeng kan kachijor kachilar de penapot pini labang so zai me ili ana maphan kichimatha longrap pe phan kiching rungong posi ana maphan semet ako ke ro pitu untung pini le tum taradon datis mondali onakan sinang plang luma klodang te pini ile tum labang so kaching rung dater batisters ini sengkan paro ke soka mongali asoma nilitum ke adak wang tunggu numbor ke thom ke soka tunggu alam tum pen jok te Korong Singhan alang di Parman abang sanong ikiding kulon Pastor Karitan Star at Singhan alang di Parman kiding aduntu hang poniglo sobonsing langne alami Parman Pitor Tiso alami Parman anong aduntu secretary kiklematum kong chumbang kiklematum ang elemental poniglo Karitan Muhiram Teron Kikalodong Alali Parman Anong Afibili Tumpen Kiding Pidu Aduntu
Kalitan koisor lani adun tu hangpon thui thipo Kalitan tinison lani alani pharma nanong e a family tumpen kiding kidunya pansi chuduri lo prabjin pen kibang ya pan Sir Kenro Singbe alang listanen me thang anong e ka chideng dunya pansi alani pan apone lo chuduri pone lo Kiro pilo mon me thang ka chideng dunlong lake arnam herjune Adun thule li hang ponik thepo Karditang Edwin Singer ala nonoba ke ko tam tulungan dikon kan tiklenatum dikon kan tiklenatum hanajaman karam ponik thepo Karditang Lokhesor Tokbi Kesyung ang bong seta. Itong hong ong si kapag ibor apen kiwang po po sila itong matalo. Arna makang jinso pen da kiwang ningkan haro siket ratok aningkan sila kiwang mo ningkan priket pi da arna pasitong tulo. Lapas si Arna mapan ne peropar piko lapel mundiri doang pan terus lapel nanti tumpen jauh la jamdo lapel labangso Mei kacau tumpen jauh Years na Jubilee alamsi jasa met kenili cetan kopo arna manong piti parpik lo lapuson na ito manong kang Japan pastor ke hai atenda ke Jubilee Committee tu pernah job nang ito mangbong ke bangra arna mahaki ke jodolong Japan labangso ajai make ne panta men pi poraport neli jasa met program committee lo panta akiru pi parpik lo aten pini ke cetong dak penangan don raporia sese de torpose wa pislame dak koprun dolo nia paprun dolo peprun dolo naten jerpi jepo me thanga korting jerpun do pedo
nang itu pan ka cetek long pada pot ning arong pik jang lo penana tu ningkan paru banikan trok sikat rapok ningkan paru ta hotel pun dari tilo sita tang thelo la ningkan paru la bangso jubilee lo la poson ka cetong lulung le tu kan ka lasu nomor kisar kenana tu dolan ala tu ningkan paru ka cetek long la poson pada pot la ta ning arong pik ji Ahu si Jerusalem temple kemdat penajok. Kangku hutke akisar tu hal bangsa temple kan pulong kitu long le kaciru kacarnap saburatu. Piniani pena kesar tu maybe hala sosa buratu kitu jeke kaciru kacarnap ke maybe aking kubiso tahilo turun neda tahilo no sora war segi misen ke neda posi lapuson kitu nun penajok ningar ko piklo se tabe hala bangsa temple kan po hutke dunlong le penapot kaciru saburatu kaciru lapuson itu teklo pini penanga tu nanga cetong dun tu do la pen cetong dun na tu piklang ne cetong long mo pen cetong long akisar kemateng bote mane ke kan sok market mane ke kan sok siket la person asa akisar tu saisil ala tu pen ne ke cetong long some ningarong pik haja la pen parta ni mo pen ni ne kli jang pru isi dolan ni bihe lahut ala tu kiluna lu de he ni tu kilun long itu bahasa missionary Mizoram pe alang li nili chino mabi hut satame alang lu pedan anunu niti chino mabi hut chino mabi hut po ne ke jang phong som long aru krak po chino mabi po jang phong som me sini pele gitar dare la ke po hi cho po al li po la so pensi ku ke theng lo po alang li na thana lun titi na po so pinian ang bangkit heklong po ng arong piglo. Chay nung bichol bang sa pinian ni Gede, ang na makam gigay may parang na ito leadership ang pini ni Radang mo taja po. Pini, nikan pikir pa pika kabi alamting ni project ano may hirsume tandi hilo ajutan jupata tung along. Kami lapan parke kini muncul missionary dia beda tayo. Nilito bihek ako, chay nung may hotote nikan soalan people sekarang jalan kau mapelote Israel rata tu kamat sakit anam itu mapana ubu God has been distanced himself from us anam ke nitum pencet elo bini anam ke nitum panang mata tedet lo pusi Israel sumhala sohor ke mata ko people mapelote Bibilon atum ke dampen temple ngapang han hota anam do dunjol la tu parapu de anam do chuhal